Na ime korištenja ribolovnog prava, sportsko-ribolovna udruženja s područja Unsko-Sanskog kantona godišnje plaćaju naknadu u iznosu od oko 60.000 maraka. Ribolovci smatraju da su to velika novčana sredstva i da ih je teško izdvojiti, pa su ponovo pokrenuli inicijativu za oslobađanje plaćanja većeg dijela naknade za korištenje ribolovnog prava za 2012. godinu. Muhamed Ašić, predsjednik Sportskog ribolovnog saveza korisnika ribolovnog prava Unsko-Sanskog kantona. Ja sam igrom slučaja bio prije 15 dana na sastanku upravnog odbora Federalnog saveza, gdje je decidno donešena odluka da se nijednom ribolovnom društvu neće dati ribolovne dozvole ko nije podmirio obaveze prema savezu i ko nije podmirio obaveze prema vladi, odnosno kantonima, s obzirom da smo mi dobili od vlade vodu na korištenje, normalno pod određenim uslovima. Ugovorima o ustupanju ribolovnog prava koje su udruženja ribolovaca potpisala sa Ministarstvom poljoprivrede Unsko-Sanskog kantona predviđena su puno veća novčana izdvajanja nego u ostalim kantonima federacije. U zahtjevu upućenom kantonalnoj vladi ribolovci traže da se naknade za ustupanje ribolovnog prava ili smanje ili vrate udruženjima ribolovaca namjenski kroz poribljavanje. Mi dozvole dobivamo preko kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a isto trebujemo, odnosno svaka udruženja trebuje dozvole isto tako preko kantonalnog ministarstva i kantonalno ministarstvo kad dozvole dobije, ono dozvole distribuira isključivo društvima koja nemaju nikakvih dugovanja, ni prema Sportsko-ribolovnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine, ni prema vladi kantona, odnosno plaćanje korištenja ribolovnog prava. Konkretno, mislim da je potrebno bilo napomenuti da mi jedini na kantonu plaćamo strahovito velike obaveze na odnosu ostalih kantona, tako da smo mi na osnovu toga je samo radi nekakvih uporednih podataka. U Sportsko-ribolovnom društvu Bihać plaća nešto cirka 14.000 maraka, Krupa 15.000 maraka, Sanski most isto tako negdje oko 15-16.000 maraka, da su to ogromna sredstva, odnosno ispada sada da mi udruženja sportskih ribolovaca plaćamo veće obaveze vladi, odnosno kantonima za dodjelu toga ribolovnog prava nego što mnogi pojedini plaćaju koncesiju za majdane i ne znam ja za korištenje sirovina i tako dalje. Tako da smo mi i na osnovu toga donijeli zaključak da se ponovo uputi jedan akt vladi da nam na odnosu ostalih kantona, jer recimo ostali kantoni plaćaju simbolične neke iznose, da kažem ja 100-200 maraka i tako dalje, dok mi plaćamo, da kažem ja, 50 puta više. Mi to ne možemo izdržati iz razloga što mi faktički svejedno Sportsko-ribolovno društvo zavisi od članova i od onih uplate članarine. Mi nemamo nikakvih ostalih, hajde kažem ja, donacija, doprinosa i tako dalje. U Sportskom ribolovnom savezu korisnika ribolovnog prava Unsko-Sanskog kantona smatraju da bi se smanjenjem naknade za ustupanje ribolovnog prava ili usmjeravanjem sredstava iz naknade za poribljavanje u značajnoj mjeri doprinijelo razvoju sportskog ribolova. Kako ističu, stvorili bi se i bolji uslovi apliciranja za organiziranje evropskih pa i svjetskih prvenstava na našim vodama.